Tena kalian bersorkar, ia sim ya karai ba chief minister mga baki ministers ngin ya here sya ki district headquarter poro jombe jela ke jomi. Te menta kasngi ia kendu akan nika district ni pori boy. Ai kublei nak sibun ya nak benta ki perlok MLAs ki perlok MDCs ki bidon lam bat kumju ru itu ki rorong ba kinong kit kam snong to kit kam pau ki bidon benta ban ni akan nika review meeting bat kumju nak kalian jom di deputy commissioners bat SP bat ka team joki perlok ki bidon benta ban ni akan nika jamil. Te akan review meeting ka bengi keren menta kasni menta ka jamil tolong ya ka situation ya ka jingkiu ka case nang ta shu ya ki issue ki ba kata na ka menta jok ki pajba na man ya bu menta ba to lockdown ngem masih ban ai ka ni lockdown lu na mar ban yi ke cin sa priang unu pinang kanang kiu na ko wei ka sni se ko ka sni batang menta ka sni ni poi hadu lais pa sa pun nyomut ka case ka ba kiu unu pinang jingpang bat ki ba yak ki don hadu men support kolong ko angut kenaklah kada kapelong ya ka sorkar kapelong ya ka district opposition baru kowe bat kumju ya ki MLA ki MDC bidon bejikit ka crown na kumta kin nong sok snong jong ka snong kowe pa kowe jong ka district kowe pa kowe bat jong ka tliwing kowe pa kowe ke menta kasni ko mo ping la sim ya ka review meeting bat lu ni appreciate ya ka ka steps ka banakalian i deputy commissioner la sim kabanengkong kabai la sim kalong ba imsya su menta hayin ya april ban ai bam ban ai di na try kreatif bahai kata ban ni na government ru ni appreciate ya ni decision ya kena rai ka masim bat ka bangesukwa ban atsu anta kalong ba na kasorkar nila ai ru karai ba la da jia ba ya menta kasni hadin harbeji ya seg lai beji janmit la syai men step dei ban pendep no ya ka media bat kitu ki bayam na kadao jung covid kim dei banbu ya ka media hapo iye na jaka sumar kinra ya ka met joki namar baki jaka sumar ki hostel kila le lepai ka met na dong sedong ban bit ban biang ban song ba kenang bo nu jang jingpang nu sapret un sapriang te kinbu ya ka sunduk media hapo baranda lani hapo ka kompongi kinle ya kan yang kurupom bat nangta kata idei ban rano ban pendep ya kamet ka badang sa lak nu hapo an maji